هیوا سورا کرد لروج آوا آمده کاریان دکه کو آلی کارین خوین مروفی بگهینه چمچمال کو لحی زراره که گله کی مزن دابو چمچمال باجاره کی باشور کردستانیه هیوا سورا کرد راگهاند کو تیم انوان دخبتن جبو کو پشکریا خلک چمچمال بکن کو جبر لحی زیانه که مزن دیتن زیان دیتی جی جه لحیه بگمان جبروی لحیه جی گله کسان جانی خوش دستان بریندار هنه هیوا سور تکز دکه که دوان شرط و مرجین دجوار ده اوی کلکا گله خو بسکنن و بقاسی کش دست وان تی اوی پشتگریا پیویست پیدا بکن و بگهینن چمچمال باخیانی بناوی هیوا سورا کرد لروج آوا هیوا سورا کرد سرساخی و هفخمیه خوا جبو گلی ما ین کو جبر لحیه کو لچند دوران لباشور کردستانی ناحیه چمچمال شورش و تکیه چه بونه و د انجام ده روشک مروواهی یا دجوار درکتیه هوله و باندور لی اولهیه ولاتیان کریه و زرارین گران گهشتان دیا هرمه اموکی هیوا سورا کرد جبو حمو بریندارا باشبونا عاجل و حمو مالباتین باندور بونا سلامتی و اولهیه دخوازن و آماده بونا خوا یا تواهی جبو دابرکرنا همی آلیکارین مروواهی و بجیشکی ین پیویست و جبو برسفدایینا بانگوازی تکس دکن دداویه دا ام رحمه جبو قربانیه و اولکاریه جبو حمو گلیمه لباشور کردستان را دخوازن هدیه عبدالله هفسروکا هیوا سورا کرد جقامش لو لگل منه هدیه خان بخیر هاتی برای حرتشتی مالا و آوا دستی و صاحبه و ام دبیسن و آلیکاریش بو چمچمال کوم کریه و که هیوا سورا کرد هو چه کوم کریه آمده کارین و چنه تم باش بار باش ما مستجبت و همو تماشاوان رب كيف خوشم تبليبوني راستي هي سي چار روز من سرت خبتن ما طلبك رسمي جي جبو اوفيسا كاروباري رخصتنا مخستيه كوم كاري من ورن درباس بن هم علي كاريا جيب خربين هاجر بوستي هبيجي امبولانس ما بتيمي خو بجيش كي خو حمشريه خو جي ورن هاجر علي كاريا بجن تندرستي جيرك هبي هم هن علي كاري ما الفيدر جي كوم كرنا متخست خور يعني چه بوستي هبي حتى آلیکاریه بکن به تیم خوی مورن به پاقش کرنا مالا سازیا دبستانا ام حاضرن حتی نه کی راستی برسل نهاتیه کو ام بخورنج بوه گیجی اوفیس آمی لباشور هن آماده کاری حاضر بکرنا بهتری خوش برمگو شتهری عاجل ابیجن وک سفنجا وک بطانیه وک سوپا اوی هری وک اسعافی لزگین دفن جوا مالی هانره یکو افزر گلک مزندیتنا اوالی کاری جی حاضرن صبا جیان دستا ويورن بلاف كرن هون وی آلیکاری الکدره کوم دکن بری کوم بگین چمچمال در باسی باشوری کردستانی بکن لقامش رو هر کوم دکن لقام شلو ما هري كوم كرنا تدبوا هذا حاضرن تاني ملهبيا أري كرني أنا كوم كاري بن درباس بن والي كاري أبخره بينن تجا كرن كنجي أري كرن ورا هدي خان أري كرن يعني احتمالا كنجي ورا جبوك هون وي آلیکاری در باس بکن ما مكتب شؤون المنظمات يا الباشوري كردستاني ما طلب كتابة رسمي الور تقديم كريا قوم داكم كاري بنورن آلي كاري كيبكن هي برسبنا هاتينا بأرينينا بنا جبوفيا كي امجي ترصهان قو درنج بميني ومناس كن روشي قلك الويدري جرانا ما نخست يعني درنج بكافي جبوفيا كما هوالي مي بيجن كارمن دي مي السليمانية هن آلیکاری کرینا حاضر کرنا کوم کرنا براستی اف سه چارو جاجی مخست ام بیجن لیسته چته هری پیوست یعنی تدید برین ها که هن چتاتنا بلاف کرن جگلک آلیا مخست امازن زرر گانا کی جانداری هری بهتر لیسته احتیاجی ها که حال حاضر هی شوم چته کی بکرن گو چتا پیوست براستی نکو عینی تشتگلک کس بکرن و بلاف بکن چته که رسمی براستی دی سنه که تدستیمده هوال ایمیل و داری كارمن ديمي اوفيسا مي باشور سر خبتين شتك
كدت سيوادة اللي ما جوهري كم بطاني وصوبا وسفنج هاتنا كرين السليمانية إنها كومبونا حاضرن يعني شصبج دصفة قولي تسيقي ودست بلاف كرنا وين بكن او آلیکاری و چاوا کوم کر یعنی واش خلکی کوم کر یان جی یا وهبو آلیکاریا کواجبو چمچمال کوم کربو آلیکارینا اف جم هیوا سورا کرد بخویا یعنی هر و هر ام بشکی دهلن نش براستا مثلا دقلك هلادا دقلك ملادا ام زحمتي مادي ام خب خدك شينن لهر و هر يعني تشتك ام دهلن الالي جبرو شهري مروفاتي عاجل آلیکاری جم هیوا سورا کرد مو براستی ام گلک فکرین کو ام بیشن آلیکاری جگل جی کم بکن جبر گری با کروجلات سوری بگشتی یعنی ده هر روشه که ده وک آلیکاری ما بر آویره کری ما بسوی دایره کری هر و هر براستی بیشن تو بصالایا زحمتی مادی و آبودی ته نکشاندن جی لدوار روشه مرو واحده براستی گلک دبن آلیکار او جی لم من خواستش بو تدیت ام کم کرناش گل و روش دم دخوی مجي ما قبل كي بيجن أريك نادر باسكرني زوري ما قوش بام درنج نمينن دس بيكيش جم خواك هيفا صورة كرد أم آليكاري هري بيويست أم بكرن بلاف بكن نوفرا أم كارن هجر أم تشيكن يانا بس جبو وقت براستي ما جم هيفا صورة كرد تاني بتشيكر بيجاري باشا هيفا صورة كرد قال لك كاس مراخ دكن يعني دكاري هنا كي بحثا كاري هيفا صورة كرد بكي للروجافای کردستانی و باکور روجلاتی سوری؟ مامۆستا هەیوا سۆرا کورد 2012 دەست بکار و خەباتی خۆ کرد یعنی وەکەکم هەموو جزان لازم خاچێکیان هەیڤەکە سۆر هەبێ روشê em bêjin dema şer şoreş dest pê dikin tiştek li vê derê nebû hejmarek deh pazdeh Kurd bûn yanî navê bu heyva sora Kurd ji ber kesê got ava kirin got pêra bûn Kurdin lê ji 2012 ve heta nihakê roj bi roj saziyê xwe endamê xwe karmendê xwe mestir bû berfirehtir bû her kesek jî em bêjin endamê me Kurd hene Ereb hene Siryan hene ji hemû rengê gelê Bakur û Jilatê Sûriyê hene û heyva sora Kurd ji bo xidmeta Bakur û Jilatê Sûriyê hate avakirin lê ji ber em rêxistineke mirovahî ne çi alîkarî ji Bakur û Jilatê Sûriyê de rewşeke mirovahî werê jiyan kirin em yekser tedexul dikin heta Sûriyê jî gorî derfeta ji dervê Sûriyê jî pêwîstî hebe rewşek mirovahî wê hebe erkême ji me tê xwestin ku em bibin alîkar چند کارمندین وهنه؟ يعني هجمارة وتشقاسة؟ يعني بالضبط أزنهاكي يعني كم زيادة بس نازي 1100 كارمندي تريك خصني ناف دولتي مثلا وكا خاطشة صورة ناف دولتي يعني هيفا صورة سوية تو علي كاريج ورا بيشكش دكن؟ نها هن رخصتني اي مروباهي هن تندرستي هنا اي ناف نتوي يعني اي د جهان دهنا كو دستي آلي كاريه دانا هاي واصور وهن بروجا يام امبيجن نقطة اوارتا دستك دكن كو امجي قريبا خدمتك هري مظن الفيدري سر عردي بدن لي تفكو امبيجن هاي واصور يا كردي غوري بيواني خاچ وهي واصوري ناف نتوي هاتيا افاكرن وسروي اساسي جي كارت كلي حتى نهاكي امبيجن تيكيليه كول قاس خرط رسمي تشين بوا قالك امبيجن ريخستني اي ناف نتوي دريا افكار نارا يعني سازيك يان ريخستنا كسيامين نافرا مودا حتى كوب مرا كارت كي رسمي دما بيجن هي ريجيم نهل وشهابو جي ما خست ام الملي سوريا جي ترخيصه كي بقرن نها تقبل كرن بشتي ريجيم جي هلوشيا ديسا مچونه شامي مدا خاص كر go ترخيصه خام الويد ريجي بقرن جوم قريبن بكاري خوي مروباهي شورم رخصتنا كم مروباهينا جبو گشتي گلي سورينا رخصتنا كبي آليا حاضره كو غوري ام بيجن بيواني نابنتوي كاربكي راستي ديسا جي يعني نكوتن أرينا وروش جريدا بروشها سياسي كوتن نهاكي بسكن يعني كارو خباتي هاي فاصور وسازية وي كون يعني هاي فاصورة كرت بلكي سازية وكاري قوند كن جيمي هاي فاصورة سوريجي مصدر وبرفرح تربي لي من هاكي نظام دمان هاكي دتشتد بي امجي الهيفيا يعني وقت لفكرنا هردو آليا يا ريبريا خسر ودولتا سوريا يعني مولو فهمكر وإذا دويدا ميدا منوفرت كارن رونن بقنا اتفاقي كدنا برا خدا قالك إسباس مالا و يك بيك
دستی وصابه مالا و آوا به براستیم کاری که باش دکن کیف خوش من بوی میوانا من هدیه عبدالله هفسروک هایی بسورا کرد جبا جاری قامشلو زور سپاس